بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل عليه في الأولين وصل عليه في الآخرين وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، فيا أيها الإخوان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسمكم جميعا عنوان محاضرتنا اليوم: ماذا قدمت لدينك وماذا قدمت لنفسك. hare bawmi hiwrade on salminango islam, salminango julɓe ɓen kadi ñalande dargal hakkude maɓɓe ka aljanna. ɗum ko assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. haray tumbodiral men ngal hande miɗo yiɗi yen yewtu fii ko yowiti ko honnum ardinanɗa hoore ma'a, ko honnum ardinanɗa diina ma'a. haray si woodi nder toon ko nani haray ko ɗum woni komi faala hina immorde gandalan ko Allah newnaninmi. si woodi komi faldi nder toon haray ko e lo'ugol an gandal, haray ko ɗum addi ɗum. haray komi tinniɗo haray hinami janguɗo, ma komi yiɗuɗo haray hinami gando. haray as'alullaha jalla wa ala an yaj'alana min alladhina qala Allahu fihim. miɗo tori Allah yo waɗu en e ɓen ɓe o yewti fi mum ka nder deftere makko: minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alayh. hino jeeya e gomɗinɓe ɓen gongimɓe Allah ko ɓe ahodi e Allah kon, hunnuɓe ahadi nde ɓe ahodi e Allah ndin. fa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantadir wa ma baddalu tabdila. al aya. hino e maɓɓe hunnuɓe ahadi e ma'ana foduɓe, kamɓe ɓe warɓe ɓe okka e wonkiji maɓɓe e jawle maɓɓe e tanji maɓɓe ɗin fi Allah. woodi hunnunoɓe ɗum wano salafuna salih ibtida'an min as-sahaba ila tabi'in wa tabi'i tabi'in wa ghayrihim. haray woodi no hunnuɓe ɗum haray no fuɗɗi e sahabaɓe ɓen radiyallahu anhum ajma'in, e hikkiɓe ɓen ɗon ɓen, e hikkiɓe ɓen ɗon ɓen ha no hewti e zamanu men ɗo o hande. haray awwalu man khadama hadha ad-din fa huwa muhammadun rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. haray ko atti yanganade ka diina ɗo o, ko atti gollande ka diina ɗo, gollani hoore mum haray ko nelaɗo men o muhammad sallallahu alayhi wa sallam. haray yangi maɓɓe kin fof muɗum, surtout ko ɓura yewtede fi mum ko ɓe yangi fi islam ko eɗi duuɓi noga e tati. ɓi ka islam fuɗɗa ɗon ad-da'watu ila al-islami sirran, ha ari ad-da'watu ila al-islami jahran. hari islam on ko suuɗete ko hakkunde ka cuuɗi wonano jangede. hara ko kaydiji ɗin koye jaɓotire wano woɓɓe yeyirta ni conele bonɗe ɗen, ko noon islam on ɗeri alqur'an on wonano jabotirede ha islam on feeñi ka yaasi. haray ko addi ha feeñude kon ko ɓiɓɓe worɓe dari yondini honno wonkiji maɓɓe fi sabilillahi fi enen ɗo o hande. yo taw jihadi men on ko ɓuri kon fayda haray ko jihadul mal, haray ko ɗon fayda heddorɗen ko ɗuuɗi mono faala. haray e ɗin duuɓi noga e tati ɗi ɓe yangani nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam yangani diina kan. hino tawa e komi ɓuri suɓade e yewtere maɓɓe nden, nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maki li kulli nabiyin da'watun mustajaba. o annabaɓe ɓe fof muɗum Allah no okkori ɓe du'a mo ɓe toroto Allah, Allah jaabinana ɓe du'a mo ɓe okka on. wo annabaɓe fof muɗum torinoke, wo min miɗo ɓondi miɗo suuɗi du'a mo mi torotono Allah on fiyo jabano lanka adna ga'a wo shafa'atan li ummati yawma al-qiyama. allahu akbar. wo fi tefanoygol mofte hande ñalande dargal. woodi annabi nuh e misal: o inni rabbi inni da'awtu qawmi laylan wa naharan. annabi nuh maaki womi noddi yimɓe hamɓen ko gundo e ko kene. falam yazidhum du'a'i illa firaran.
ɓeydani ɓe noddango ango si wona woɗɗitare ko honnum o sakkiti wiugol innaka in tazarhum yudillu ibadak rabbi la tazar ala al ardi min alkafirina dayyara allah wata accu hay galle ka leydi ɗo ɓe fof maɓɓe ko bonɓe wala yalidu illa fajiran kaffara ɓe heɓoyta kadi sona bandijo dundarankejo allah halki ɓen ɗon ko on tuma allah inni ƴettun laana kan e kala gomɗinɓe ma fof naati nder ton ukko ɗon ka laana mi yamiray kammu ngu yongu saaji mi yamiray leydi ndin yondi yaltin ndiyan ko woni nder ton kon tawa dogirgal alaɓe fo ɓe halka no tawa eko halki ɗen halkande ɗon ɓiɗɗo annabi nuhu on e sonnajo makko on wano annabi ibrahim o noddi yimɓe makko ɓen ha ko honnum ka sakkitorum ɓe waɗi ɓe innimo yo woɗɗito ɓe si tawina ɗum ɗon ɓe waɗamo masibo ɓayi o munci sanamuji maɓɓe ɗin ko honnum ɓe inni ɓe waɗi yiite ɓe ferimo nder ton kono ko honnum o torino allah e misal wano fiito yurmingol mawɓe makko ɓen surtout o inni salamun alayka sa astahfiru laka rabbi mi insinantoma joomi an yo baaba innahu kana bi hafiya oyi on tuma annabi ibrahima torani makka ɓay woni ko toon ɓe yaari e nder duwaji ɗi torareji ɗi tawata allah no okki ɓe ɗin ɓe in allah annabi ibrahima makan allah rabbi irzuqhum min at-tayyibat okkuɓe e laaɓuɗi dagiɗi ijal hadha balada aminan waɗu ndi leydi ɗo leydi hoolare ɗum ko saare makka si muɗima majjirima toon a yeɓata toon waɗo pickpocket sina fi enen hajjuyankoɓe ɓe yahoɓe toon ɓen a heɓata toon wujjowa mbuuɗi par ce que kamɓe ɓe andi sariya on ko woni toon kon man dakhalahu kana amina kala natuɗo toon haray on ɗon woni neɗɗo holniɗo donc haray ɗum ɗo hino tawa e yurmede nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam moƴƴagol e me'en marugol fi tefanoygol e ñalande dargal ɗum ɗo ko ardinalgol hoore maɓɓe ardinana mofte maɓɓe kan ardinana diina maɓɓe kan ñalande dargal ko nden ñande so tawi woni sahaba ɓe fof arama ka goto ɓe mo kala e maɓɓe inna suusata annabi ibrahima inna a min miɗo fenuno miɗo muncuno sanamuji mi inni ko ɗiɗa muncinami annabi nuhu inna a tigi o miɗo landino allah o inni la tasalni ma laysa laka bihi ilmu wata landolan ko ala gandale mum oyi babadama inna iyo ko min ɓuuri bonnude miɗo inna nawata mi ñaamu leggal ngal mi ñaamingal ko nden ñande nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama ɓe arata ɓe waɗa sujud ka ley arche allah kin allah daala immo yo muhammad hande ko ñalande joddi hande na ñalande rewgol allah sal tu'ta ishfa tushaffa lamɗo kala ko landiɗa a okkete a waɗante tefan kala mo falɗa tefande a newnanama haray yo allah newnan en nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama ɓe tefanoyana en ñalande dargal e nder kiyangi maɓɓe duuɓi nogay e tati ko ɗon ɓe inna ko ɓe fenoɓe ko ɗon ɓe inna ko ɓe mbileɓe ko ɗon ɓe inna ko ɓe dureɓe alaaɗi ɓe wowlaka ha ɓe inni ko ɓe feetuɓe fof ɗum ɗon fof ɓe muññi fi tun yo diina kan hewtu en ga hande hara tawa tapiji ɗin fof hino newinani en woodi ɓe turi ɓe juula abou jahal e wawɓe wano noon ɓe ari ɓe ƴetti ñoogue ɓe fawi hoore maɓɓe jiiɓe mummunte ɓe waɗe maɓɓe jelaɗo gueɗal maɓɓe on nene fatima ɓen ari itti ɗum ɗon oyi woodi goɗɗo go inneteɗo rukana o inni min simi naata e kadina maayo mouhammad ko be cippiren nelaɗo ɓe maati miɗo wakkili ar ɓe fawni 50 ndaare wakkilanade dina enen ɗo si goɗɗo eni cippiren simi naata islam ha nabuye men jaɓata ɗum ɗon haray ko honnu gollanɗen dina men kan kala e mum yo tasko kala ber ko yewta a ndaara honto hikkuɗa hoore hukkinɗa hoore ma e nder yewtere nden eyi jawma daali e nder alqur'ana on hiɗon fiimo hino yewta nder ton laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum min cippini alqur'anare e mo on fiimon no janta nder ton kala ka ɗaɓɓutuɗa fuɗɗo bi bakarati fatiha ha timpoya naasi a yi'e fiima no yewta nder ton ma jikkuji ma kadi haray no yewta fi muɗum nder ton urkana inni ko ɓe ɓe cippira nelaɗo wakkili ɓe ukkodiri nelaɗo piimo ka leydi sallallahu alayhi wa sallam o inni har yo hebi laaki
nelaɗo maaki ella ala heɓilo o heɓili kadi o arɓe piimo kaleydi ka tata ɗum wen tigi tigi on kadina mi natata e makka Allah ɓaytayimo mawnintini Allah ronkimo naadude e dina kan o luttiri noon o naatali e dina kan ɓe yennama ɓe piyama ɓe immi ɓe yehi Taif ɓe fiɗa 50 e ko fawi ɓe immini paykoye fiɗi ɓe haa ɓe barmi ɗum ɗo fof ko fiika dina fiyo ɓe ardinan dina kan ɓe ardinana mofte ɗen ɓe ardinana hoore maɓɓe eyi ñande goo sahaba ɓen fokkiti jihadi ɓe wondi e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe inni wondema ɓe inni ko ayo nelaɗo in ra'ayta an tabqa fil madinati faf'al si tawi a yii iɗa faala luttutude kasare madina ga haray meɗen newnanma ya wonu minen komin sukaɓe minen ɗo min gaynoyay si goɗɗo innama yo yilto an koye finkari makko nin guerre no woodi an o yilto min yaafikama minen min gaynonoyay en wallahi ɗum ɗon hina buyi emin ronkata jaɓude on offre ɗon kono ko honnu nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki ma kana linnabii hanana nelaɗo ida labisa la'mata alharbi si ɓe wattike coñci hare ɗin an yanzi'aha nde ɓe ittataɗi hatta yahkuma allahu baynahu wa bayna aduwi hatuma Allah ñaawi hakkunde maɓɓe e ayɗo maɓɓe on gare cuucal sifa ɓe woni ɓiɓɓe wonɓe ɓen kamɓe noon ɓuura yiɗede kono ko kala si felli sera sare madina ɓe sahabaɓe no adodira ɓe tahe toon Aboubacar e Oumar e Ali tawta nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam adinoke ɓe kamɓe yeeso toon ko ɓe woni hikkiniɓe yiɗde yeeso dina kan hanuɓe hikkade e fi yeeso dina kan goɗɗo go sirkowo mo Makka inneteɗo Ubay ibnu Kaab Ubay ibnu Khalaf wo indi hisanan imo mantade kanko nde fof no kambana nelaɗo woymo jogii puccu o andi wal adiyati dabahan haka haɗoy ɗon ɓawɗo ko pucci pirirteno o inni mo jogii puccu himo ñamminde ngu kala vitamine ji wo indi hisanan at'imuhu zura miɗo ñamminde puccu no mari puccu miɗo ñamminde ngu kaaba wo ana sa aqtuluhu o inni ana sa aqtuluhu c'est à dire o waray Muhammad sallllahu alayhi wa sallam mo jogii pucci mo eltude ngu mo laggi kaafa makko mari si sanamuji ɗin jaɓi na dey si Allah jaɓi wallata wal uzza sa aqtulu Muhammad nelaɗo ɓe maaki ana aqtuluhu inchallah ɗum ɗon hulɓinali ɓe fi goɗɗo inni warayɓe ɗum ɗon hulɓinali ɓe oyi ɓe ukkoniri haswatu Uhud nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe barmina ñiƴe maɓɓe sola ɗum ɗon décourage ali ɓe fiika dina yennede e tampinede e koyfitede ɗum ɗon décourage ali ɓe fiika dina mbi on tuma ha ka fewndi ɗo ko systéme goton islam woni yarude koyfitede yennede e hoynede fi dina kan haray ko torondirɗen mo kala yon daaru ko honnum ardinani dina kan ko honnum ardinani hoore muɗum ñalande dargal fa sahaba radiallahu anhum sahabaɓe yo Allah on yurme ɓe ɗo en yewtude fi sahabaɓen yewten fi nde yewtere nde Ibnu Usakir filli e deftere makko e immorde hadis Abu Hurayra qala o wi'i dakhaltu ala nabii sallllahu alayhi wa sallam mi naatika nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wa huwa yusalli o tawi nelaɗo hiɓe juulude ko honno ɓe woni juulirde jalisan ko ɓe jooɗiɓe fa qultu wo mi wi'i ya rasulallah ko ayo nelaɗo araka tusalli jalisa fama asabak mi yiiɗa juula hiɗa jooɗi ko heɓumayo nelaɗo ɗum ɗo no yoni ko wullinamo ko ba kala nelaɗo maaki aljuu ko heege aljuu ko heege ɓe taw ɓe wawata darade hakke ma ko heege ngen tiiɗi ɓe faalama le juulugol ɗum ɗon fukkinali ɓe waɓɓuto on kono ɓe tawi koye ɓe jooɗo ɓe juula ɗum ɗon no yoni ko wullinamo ko ba kamɓe noon ɓe maaki o simiɗo yiɗuno yo Allah okkan fello Uhud ngo fof ngo wonta kanŋe Allah okkaynola kono ko honnum ɓe inni maali wali duniya ma ana fi duniya min mi wa'a e o adna ɗo ala nalan e o adna ɗo illa karakibin sinaku no wayi wano setejo istazalla ɗowdiniɗo tahta zilli sajaratin e ley leggal ɗowdingal
thumma raha fatarakaha haray da iwrito heda fokkitirito ka hodo mum da iwi lumo ara ha e leggal ko ngal buttini wo ko ngal buttini le maggal de dandi ko ha fejjo wo ko non min mi jogitori adna wona eno balde tati balde nayi lewru lebbi didi yontere jonte didi be alano ko be nyama ka suudu be arayno be taa be inna a Salama nyameteno do be inna a nelaado tigi jom ko woni do ko kuntun yorku dun non ko kuma hanki be inna hala hay pusko wadde makko jakke be inna a nelaado ala de ko vinaigre tun heddi do be inna wa addu be adda dun don betami jundi mi hoyni rabbi redi on fiyo welu jakkugo homboy men fewndi on situation na ha tawata en wawata waɗande diina kan qala allahu fi haqqihim allah daali fi haqqe sahabaɓe ɓen ridwanullahu alayhim ajma'in kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ko onon woni ko ɓura suɓede e mofte ɗen ko onon woni ɓurɓe moƴƴude e mofte ɗen ko yaltina e nder windere nden ko allah suɓi annabaɓe fof muɗum taw o suɓi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o suɓi e nder ko hedditi kon e tagore nden fof muɗum o suɓi sahabaɓe nelaɗo ɓe sallllahu alayhi wa sallama fii ko wonda e nelaɗo ko ɗo noon enen e chiyaɓe ɓen lurruɗe kamɓe ɓe inni ko homɓe ɓuri moƴƴude e jokkuɓe annabi isa ko iwtirɓe ɓaawo makko ɓaɗiɓe mo ɓen ko homɓe ɓuri moƴƴude e jokkuɓe annabi moussa ko iwtirɓe e ɓaawo makko ɓen chiyaɓe inni ɓe landa ko homɓe ɓuri bonde e jokkuɓe nelaɗo ɓe ɓe inni ko wondiɓe maɓɓe ɓen ɗum ko sahabaɓe ɓen qabbaha llahu wajhahum qala qatada o fil windiɗo windo defte ɗo o immoɗo tabi'ina en wo zakara anna umar ibn al-khattab radiyallahu anhu qara'a hadhihi al-aya qatada wi wo fillama wondema umar gedal khattab on jangi o aya ɗo kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ɓay ɓe jangimo ha ɓe gayni summa qala ɓe wi'i ayyuhannas ko ono yo yimɓe man sarrahu an yakuna min tilkumul aya falyuaddi sharta allahi minha kala on faalaɓe mo tawa yo tawe e kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ɓe allahu on manti yo addu shartu oɗo aya ɗo ta'muruna bil ma'ruf hara on yamiray ko moƴƴi wa tanhawna anil munkar haɗon kadi ko boni hara ko wardo ton piiji ɗin fof ko fi Allah joni noon wonɗo wadde fi Allah emo waɗa ala wadde fi Allah e se ɓe no mari pourcentage to goto ka Allah wawa wonde Allah daadi ka alqur'ana am naj'alu alladhina amanu wa amilu salihati kal mufsidina fil ard emen waɗay ɓe golluɓe ɓe gomɗinɓe ɓe golli golle moƴƴe kal mufsidina fil ard wano ɓen bonnoɓe ka leydi ga si ɓe yiiɗa acciti bawyaɓe nawino ustasiɓe ɓe si ɓe yiiɗa raɓɓintini tubum ɓe nayno tenta tuboye si ɓe yiiɗa watti kaftani ɓeɗo ɓe naadi tampere nder saare nden si ɓe yiiɗa nandintini e juuɗo ko ɓeɗo woni intégriste ɓe ɓen joni noon ɗum ɗon fof ko bononɗa e nder leydi Allah daali ka alqur'ana makko am naj'alu alladhina amanu emen waɗa e ɓen gomɗinɓe wa amilu salihati ɓe golli golle moƴƴe kal mufsidina fil ard wano ɓen bonnoɓe ka leydi ga o wawata wonde am naj'alul muttaqina kal fujjar kamen waɗa e bandiɓe ɓen e gomɗinɓe ɓen wano bandiɓe ɓen joddi maɓɓe nin ka Allah wawa wonde haray ɗum ɗon ñawiraka nun ɗan jon noon daaren seeɗa e qissaji ɓe wona ɓe yewtede fi mum ɗo e o aya ɗo o moƴƴinɓe golle mum gomɗini golli golle moƴƴe kadi wono e hombo e maɓɓe nde ɗe fuɗɗora ko ɓe fuɗɗoren Aboubakar Ali landama ɗum ko Ali ibnu Abi Talib ko hombo ɓuri moƴƴude e tagore nden fof muɗum si feƴƴi annabaɓe ɓe feƴƴine laaɗo o inni wo ko Aboubakar ɓe inni hombo kadi ko ɓiɗɗo makko landimo wo ko hombo kadi hikkiɗon wo ko Umar wo ko hikkiɗon kadi ko hombo wo ko Usman wo an noon baba ko an ko honto hikkiɗa wo min komi goto e julɓe ɓen yare mo jippini hoore makko komi goto e julɓe ɓen o innali min kadi kono janguɓe goo landama wono Hasanul Basri en ni ɓe inni ko homɓe ɓuuri moƴƴude e mofte nelaɗo ɗe sallallahu alayhi wa sallam si feƴƴi nelaɗo o inni ko Aboubakar oya inni wo ko hombo kadi wo ko Umar wo ko hombo kadi hikkiɗon
woko Usman woko hombo kadi hikkiɗon woko Ali woko ɓeɗo hikkori ni moƴƴuɓe ɓen e mofte nelaɓe ɓe sallllahu alayhi wa sallama. ino tawa ɗon e moƴƴereji Seydina Aboubacre nelaɓe sallllahu alayhi wa sallama yoni e nde ɗo yewtere maɓɓe wo ala e ɓey enon ɓe sahabaɓe wonɓe ɗo mo waɗanali men moƴƴere si wona min yoɓitimo moƴƴere nden si wona Aboubacre oɗo ko Allah pettuwawi mo yoɓude moƴƴere nde o waɗi nde. on tuma nelaɗo ɓe maaki alayhi salatu wassalam rahimallahu aba bacrin yo Allah o yurme Aboubacre zawwajani ibnatahu o okkilan geɗal makko ɗum ko hombo nene Aisha wa hamalani ila daril hijra wo o yaadi e an o aynilan ha mi hewtoye Madina hakkunde Makka e Madina ko kamɓe natuno ka fammere o seeki conci makko ɗin o uddi jolɗe ɗen ha tawi ala ko uddira jolkul gono ɗon tawi ko yo waɗu ni koyngal makko ngal. riwayaji goo filli ko yaare fiɗimo yaare nden fiɗimo nelaɗo no huyli ka hoore koyɗe makko ɗo muusimo ha gonɗi ɗin ɗi yalti o wawali wiide woyi o memminaki fiwata nelaɗo finu kaɓe ɗani ɗum kono ɓay gonɗi ɗin sinti e yeeso nelaɗo ngon ɓe andi goɗɗum memiɓe ɓe uditi guite ɓe tawi Aboubacre no wullude ɓeyni ko heɓuma ko yaare fiɗinmi kono mi yiɗano nelaɗo ya finu bo bonna ɗoyngal magol bonna ɗoygol magol o kono e ɓay on fini donc mi ala feere kono mi yiɗano yon finu ko ɗum haadi mi memmino kami jooɗi ɗo harla muusede tiɗude nelaɗo ɓe mawlanimo koyngal makko ngal batte fiɗande yaare nden ɓuttiri noon on ɓe min wawi wadde ɗum ko honnum ardinanɗa hoore ma ko honnum ardinanɗa dina ma. ñande goo Seydina Oumar o inni wo tuma kala wowla fi waɗugol moƴƴere Aboubacre aditotolan kono e ngal mi aditoto Aboubacre innama ɗo fi sabilillahi jihad no fokkita haray tigi tigi on fi sabilillahi on mo kala e addu ko Allah newnani ɗum wo Omar mo kala addi mo korum foññe mo ko nandite mum Omar yehi inni si Allah jaɓe e ngal mi ɓuray Aboubacre o ƴetti jawdi ndin o feccindi ɗiɗi o addi feccere nden waari o jooɗi mo habbiti hande o ɓuray Aboubacre aroyi hino rondi kala ko woni ka suudu ton ko tawata ɗum ɗo hi waway nafitorede wona jawdi na ko nandite jawdi fof muɗum o addi nelaɗo ɓe maaki ɓe makane Seydina Oumar jazakallahu hayral jaza ɓayni Aboubacre alle ko honnum accanɗa ɓeygure ma nde womi accaniɓe Allahu wa rasula hay fus ɓawti ɗum ɗo hari ko julaɗo marɗo jawdi Seydina Aboubacre kono ko o yiiduno nelaɗo o yiɗi nelaɗo o piya fi nelaɗo o inni o ñamata o yarata si natuma o humpiti situation nelaɗo ɓe inni haalanemo situation nelaɗo on hiɓe e jaam ɓe tampali ko tiiɗi batte piggal ngal o inni mi hoolike wotuma mi yii Muhammad sallllahu alayhi wa sallam mi ñaami wotuma mi yii Muhammad tawi koyeɓe rondomo ina deyiye ɓe tetumo koyeɓe rondomo ɓe naɓamo o yaha o yiya nelaɗo o nda oy ɓernde makko nden waali tigi tigi on joni mo wawi yaade ko heɓi ɓe ko hayfaniɓe seeɗa on ɗo ko giggol fi Allah waɗi ɗum oyi on tuma noon Aboubacre ni kanko accanali ɓeygure makko nden sina Allah e nelaɗo Allah ka suudu ton on tuma noon Omar inni wo mi etike adagol ma kamɓe noon aduti rangal ina si Allah jaɓi e yiiday ko fiino Allah okkura ɓe joddi ɓurni moƴƴude ndin no jooma yewtiri noon ko alquran wa fi dhalika falyatanafasi lmutanafisun koye sifa ɗum ɗo adotiroɓe ɓen haani adotirde fiika baraji heɓoto fiika fi Allah yewtete fiiko fi Allah noddete ko ɗum ɗo haanuɓe adotirde ɓen haani adotirde hina ko woori ɗum ɗo wona Oumar Seydina Oumar hari islam koyo suuɗe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe tori Allah ɓe inni allahumma yo an Allah fewnu goto e umaruɓe ɓen ɗiɗo allahumma aizza al islama bi ahabbi l umarayni ilayka riwaya go ko non yaari Allah sembinir islam goto e umaruɓe ɓen ɗiɗo ɗum ko Amr ibn Hisham al ma'ruf bi Abu Jahal wa Umar al Faruq arano on ko Abu Jahal ɗimmo on ko Sayyidina Umar radiyallahu anhu
on tuma Allah fewni Sayyidina Umar ɓay woni Sayyidina Umar naati ka islam o inni ko gonga jokkuɗen kako mere sahabaɓe maaki ko gonga jokkuɗe nelaɗo maaki ko gonga jokkuɗe ɓayni o yalten ka yaaji bi on tuma ha ka woni ɗo gol juɗɗo duwaka suuɗude identité makko juɗɗo duwaka hertirde identité makko ko yimɓe letti yimɓe wara fi ɗum Sumayya nene Ammar bun Yasir ko wari mo ko yo innu U'ul Hubal jidiraw inni wakkilaaki moodi makko Yasir ko wari mo ko yo innu U'ul Hubal o inni o wakkilaaki ko honnu letti Bilal kan jaarendi ko yo innu U'ul Hubal o wakkilaaki o inni ahadun ahad ɓe tato kala ɓe inni ahadun ahad ko fi Allah ko luttata ko fi Allah men warrata ko fi ko men tawro e Allah men warrata ko fi no iwtiroɓe ɓaawo ɓen kadi hettu dina laaɓuka kan ko noon men warrirta wono Usman ibnu Affan Usman Zannurayn jooma annoraji ɗin ɗiɗi o jombi jiwɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam mbi ko aduna on fuɗɗi ha kaw haɗoyta ɗon e laamu e tan annabaɓe ɓen ala annabijo heɓuɗo ɗum e mofte makko ɗen jombanɗo annabajo geɗalɓe makko ɗiɗo hara ko même personne heɓaki ko ɓeɗo woni yimɓe moƴƴuɓe ɓen ko ɓeɗo hana ñentinede inna jaysul usra tampere waɗi ɗon ha tawi ñamete o ala nelaɗo maaki ko hombo warrata fi sabilillahi mo kala addoyi Sayyidina Usman inni min mi itti woɓɓe inni 70 geloɗi woɓɓe inni 100 geloɗi ngeloba wota ko jelu à plus de 2500 euros ngeloba ɓuri woto occasion satta prix calculé ɗum ɗon fois 100 ɗum na plus de 250 000 euros o inni fi sabilillahi ko ɓe wonno waɗoɓe fi Allah ɓe e zamanu maɓɓe ko ɓe hana ñentinede goɗɗo inni wondema kanko imo mari woyndu ɓay o tawi julɓe ɓen tampi fi ndiyan ha ko bi'iru Roma woyndu nun ko nondu jamma bi'iru Roma nelaɗo maki ko hombo sodanta en ndu woyndu ɗo o hetta aljanna Usman inni min mi soodi alyahudankejon inni mi yeyata wendu fof ko feccere mi yeyata koye nanali ha on tuma Sayyidina Usman inni mi wakkilike condition ma o joni an hande min janggo koye hoore ɗum sa sooday Usman yeyi tawi nelaɗo ɓenni Allah okke aljanna a tampali ɓawo hande a itti jama on sonja ɓe haldi joni ɓe julɓe ɓen ñande tuuru Usman ɓe ƴoogu ɓe ƴooga ɓe marona fi janggo ñalande alyahudankejon ɓe acca ɗum ɓe jooɗoɗa wendu makko ɗum o acci heɓude kiliyan wenni ari yewten fi ko heddi kon so Usman ari o yoɓi ko heddi kon woyndu ɗum wontani julɓe ɓen oyi donc wano Umar sattuno ɗon e laamu makko hitande nende inna amu ramada hitande heege tampere o inni o ñamata tew ɓay tun hedditiɓe ngala heɓude feere ñamugo tew o ñamata tew ko ɗon gooto e yimoɓe ɓen yewti e baytu shi'ir himo manta Umar wo in jaa fi shiddati qawmin shariktahum fil ju'i aw tanjali anhum khawasiha ju'ul khalifati wa dunya bi qabdati fi zuhdi manzilatun subhana muliha faman yubari aba hafsin wasirata aw man yuhawilu lil faruqi tashbiha oyi wosi ari heege e jama on a tawtiɓe on fof on weelama hay fi ko kanko woni lanɗo on si a wawali ittude heegenge a tawtiɓe on fof weele ɗon weelande wotere nde wonon ju'ul khalifati wa dunya bi qabdatihi lanɗo o weele banque saabi banque on no ka jiifa makko wo fi zuhudi manzilatun muññanagol Allah ɗum no mari place par ce que ko miile woni hokkude jama o lamɓe men e ko nandite mum yo fof maayu heege kono ɓe dogginayi dernier sorti yo fof maayu heege kono saku maaro sakkitiɗo on kaka wurere maɓɓe on ɗon o sagginte wawa ɓe sahabaɓe ɗo oyi nelaɗo ɓe maaki ka raɓɓinningol fi qissaji maɓɓe ɗi watta ñamutan on ɓe inni yo allahu on yurme Aboubacre o kila geɗal makko o onenete o wondi en ha min hewtoyi Madina yo allahu on yurme Omar jokkali laawol sina seytani ko laawol go jokkata yo Allah yurme Usman o nafi dina kan wo o dépensi jawdi makko ndin hari juulirde nden no faaɗiri en hande yaaji joni waɗiri fi sabilillahi naafi fusti na fi sabilillahi ha juulirde nden nde yaajiri en wo Ali yo Allah yurme Ali
ali ka gonga woni o ali a tawaymo ɗum eyi ko ɓe woni duwaɓe ñentinede ɓen woodi gando goto himo yewta mi taw yo Allah yo taw ko imam ahmad woni ko yewti kan haala wo tashabbahu in lam takunu mislahum wo nandintine tashabbahu bil kiram nandintine e tedduɓe ɓen in lam takunu mislahum haysi to o watawa maɓɓe kono nandintine e maɓɓe wo fi holno inna tashabbuha bil kirami falahu sabu no nandintinagol e moƴƴuɓe ɓen ko laawol malal kala nandintiniɗo e aboubacre on ɗon ko laawol aljanna o jogui kala nandintiniɗo e omar ko laawol aljanna o jogui fi honnum ne laaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki alaykum bi sunnati wa sunnati khulafai arrachidin mi yamiri on jokke laawol angol laawol homɓe kadi lontiɓe lamɓe aboubacre omar ousmane ali addu alayhi bin nawajis nangire ɗum ƴakkirɗe mon ɗen donc kala jogitiɗo ngol laawol ɗo hara yo andi himo jogiti ko ɓuuri yeɗɗude nda rewano sahabajo inneteɗo abdourahman bon auf madina marchandise manki ton marchandise makko naate nder sarne to geloɗi temeɗɗe jeɗɗi ngeloba 700 chameau ɗi fof hiɗi waɗɗi yimɓe ɓen ari commerçant marɓe pa grand patron en yeeyan mi jonnima double oɗa ina mi jonnima triple oyni min no woodi yoɓuɗolam ɓuuri ɗum oɗa ina mi jonnima 4 fois oɗa oyni no woodi yoɓuɗolam ɓuuri ɗum ɓeyni awa min anda joni ko jelu falɗa e tono womin no woodi yoɓuɗolam laaɓi 10 ma ko fawi ɓeyni an ka fetuɗo kombo sodanayma ɗum double laaɓi 10 o inni min Allah no yewtika alqur'ana makko e sunna nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam alhasanatu bi ashri amsaliha mo woɗɗi moƴƴere wotere haray ko Allah yoɓatamo ko laaɓi 10 nden ɗon moƴƴere wotere ma ɗum ila 700 ha temeɗɗe jeɗɗi aw ila adafin kasira ma ko ɓuri ɗum ɗon e towude oyi o inni ɗum ɗo fof muɗum yo woni e juuɗe nelaɗo fi sabilillahi yo senditane julɓe ɓen temeɗɗe jeɗɗi samo e ko ɗi rondi kon yo senditane julɓe ɓen fi sabilillahi grand patron en fo wari sodugol kanko ko Allah soodi kon ko ɗum o faala ono yeesoɓe no ɓaɗe ga seeɗa yimɓe ɓe heɓa village seeɗa awoɓe usay basira hay ardiɗo nga ono nande hay rewɓe ɓen hino wawa kañum kadi participude e ardinalngol diina maɓɓe kan ɓe ɗowdinoye ñalande nde ɗowdi wo ala siwona ɗowdi Allah nden e laamu saydna oumar ñande goo ɓay kamɓe ɓe aynayno ɓe nani sonnajo no maaka no yewta wo tatawala hadha llaylu wahdalla janibu wa arrafani an la khalila o laibu debbo o moodi makko no yehi jihaadi ko sahabajo o sawtama moodi makko o inni jemma on juuti womi andi ala giɗo wo giɗo ko jemma on juuti ɗo wo momi fijira kadanki am ɗo oyi o inni fa wallahi lawla llahu womi wondiri Allah si wona sabu Allah allazi la rabba gayruhu mo reweteɗo wo alasinam kanko la hurrika min hadha sariru jawanibu wo goɗɗo dimbayno kidanki ɗo debbo on moodi makko no yehi jihad ɓuri lebbi nayyi sawtama moodi makko ka danki makko o inni kanko tun e nder chambre on womi andi alamo mi fijira hayti jamma on juuti ɓuri ni wo si tawnano fi Allah e sabu kulol Allah kadi mi ɗaɓɓayno ko dimbinaki danki ɗo c'est à dire mo waɗida zina oyi on noon kadi ko woni warrude ko fi Allah o ala fuska suudu kono ɗum noon kadi ko woni warrude ko fi Allah o inni wo makhafatu rabbi sabu kulol Allah wo wal haya'u yasununi wo hersugol hombo ɓura hana hersede ko Allah nelaɗo maaki istahyu min allahi haqqal haya herte Allah no hana hul e hertirede noon oyi debbo inni wal haya'u yasununi hersa kan no haɗudela wa ukrimu ba'ali nane debbo no yewta wo miɗo teddini moodi an no serti rewɓe buy hande ko moodi maɓɓe yalta e tum ɓe nodda awa o voyage miɗo tan ini koye nder lewru ar wonen haysi ko yontere wal haya'u yasununi wa ukrimu ba'ali miɗo teddini moodi an wo antanala marakibuhu nde goɗɗo waɗɗoto waɗɗorde makko nde hay debbo no participa joni wano ummu sulaym o ala mbuuɗi ko financana islam moodi makko inni yaltata e sirku o moodi makko inni miɗo yiɗi len yaadu
kono mi yaltata e silko yalta an e dina maka debbo inni wakkilaki debbo e modi makko inni bon ça va wonu min mi yehi o acci ɗon debbo yehi wulliti ka nelaɗo hara modi makko yehi sabu ɓay kanko jaɓali yaltude ko dina nelaɗo ɓe maki o muñño debbo o muññi tawi ko debbo yeɗɗuɗo labaɗo buy yalti fi makko ini falaka patron jogono ɗon inneteɗo abou talha humpiti fi makko o ari kono tawi ko sirko ɗum ko madina waɗi o inni ummu sulaym hilan falama jombude ummu sulaym ko honnum inni ɓay kanko kadi mo yiɗi contribuangol islam on goɗɗum o inni wo misluka la turaddu sifa ma na ko ruttete par ce que hiɗa mari darde ɓiɗa timmini piiji ɗin fof muɗum o inni wo kono anta rajulum musrik kanko hakkilko wo a'lin islamak takunu mahran li wo feññin islam ma natuka islam ɗum ɗo yonilantege feññin islam ma on ɗum ɗo yonilantege madha qaddamta li nafsik ya ayuha alhabib madha qaddamta li dinik ya akhi alkarim musidɗo an ko honɗum ardinanɗa dina ma kam nene goto an ko honɗum ardinanɗa hoore ma ñalande dargal ɓeɗo fof ko warri ɗum ɗo o ko hunde wotere ɗo woni ɗaɓɓude ridallah yarluye Allah ɗo woni ɗaɓɓude no tawa etteteɓe ñawede ɓe ñalande dargal tato gando lanɗo e jooma jawdi e lanɗo donc hino tawa e maɓɓe lanɗo on e gando on inna min komi jangiri ko fiyo inne ko fiya yoɓan Allah ko ɗum wasi mi jangi mi janni mi waɗi ɗum ɗo e ɗum ɗo fof muɗum ko fi ya yoɓan ko ɗum mi warri Allah inna fene ɗeɗo noon golle ko golle naada ɗe aljanna koyo inne hiɗa jangi hiɗa weli hito hiɗa wawi haala joni wowlama ko ɗum woni joddima min hay fof alaka am andon kadi ittirɗo jawdi on fiyo inne ko an woni ittowo jawdi ko an woni waɗuɗo ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo oyna ɗum ɗo fof ko nadata aljanna kono ko warruɗa ko fiyo inne hiɗa bañi hiɗa waɗi ɗum ɗo e ɗum ɗo waɗuɗo jihadi kadi fi sabilillahi o yaha waɗoya jihadi Allah mi wari ɓeɗo min tum mi warno jeɗɗo ma sappo si mi warano Allah daala hi ɗum ɗo ko golle naada e ɗe aljanna kono ko warruɗa ɗum ɗo koyo inne ko a tinniɗo wowlanoma ko ɗum wonnoon joddima min mi alanama hay fus werde makko nden kaka yiite yo Allah dando en sabu bonɗo e battane bonɗo haray hino tawa e wallitiɓe islam ɓen kadi walliti ka dina wano salmanul farisi e wondiɓe nelaɗo ɓen sallllahu alayhi wa sallam salmanul farisi o ari tawi o alamo en kono nelaɗo o tawi nelaɗo kaɓe maapi feere makko nde waway wallitade ghazwatul ahzab heferɓe makka ɓen no ari sirkoɓe makka ɓen ali yahudankoɓe ɓen no jonnidiri juuɗe waɗi alliance argol ñifa islam nde wotere wara nelaɗo wala kala ko gomɗini nelaɗo ɓay ko heddino ɗum ɗo fof muɗum ko madina sina seeɗaɓe luttutunoɓe habasha éthiopie o inni wo menen si min huuli gaño si tawi feere mo kala no adda feere nelaɗo ɓe maaki hi waw menen si min huuli gaño min jasay woni fooseji ko ɗin fooseji jasa ko ɗin haɗi sirkoɓe ɓe makka e alyahudankoɓe wawa mulude honenete julɓe wonɓe ɗon ɓen ɓe wara ɓe fof maɓɓe on noon kadi ko idée makko on o addi donc mo kala no wawi debbo on no addira ɗa oɗa kadi no waɗira ɗa gorko go noddi debbo gonɗinɗo kadi o inni womiɗo faala e waddu zina par ce que hiɗa welanmi jemmi ni fuuɗanike hiɗe wawi profitude fewndo o saayi ɗo hay goto sutaki en o inni wode no woodi sutiɗo en gorko on yilti wo sinara ko duule ɗen woni ko suti en oyi wo honto jalbinɗo duule ɗe woni hombo jalbiniɗe ko Allah jalbiniɗe oyi mo kala no littiraka woniri ɗon fino islam on yaara yeeso haray musidɓe julɓe yewtere nde no ɗuuɗi kono saayi on woɗɗike haray miɗo tori mo kala e men kala marɗo bandirawo kala marɗo ɓiɗɗo jiwo kala marɗo suka fewndiɗo hara hiɗen signi contrat dire déterminé ha ñande ɗe ƴettite ma ha ƴettiteɗa an e Allah
ida signi contrat e ɓe ngurema nden durée déterminé ha ñande ƴettiteɗa ma hande ma ñande goɗɗo e ma ɓe ƴettita si a acciriɗo ɓe wattorino ɓe faalira ma ɓe waɗi ko ɓe faala ko Allah anditoyte Allah dalika alquran makko ya ayyuha alladina amanu kono yo gomɗinɓe la tahunu llaha watan hodu Allah hono wonɗen hodirde Allah joni ƴeften e aya goo joma daali inna aradna wo menen Allah wo min weeɓiti al amanata hoolare nden ala samawati wal ard wal jibal min weeɓiti hoolare nden kam e kammu ngun e leydi ndin e pelle ɗen fa abayna an yahmilnaha ɗiɗo fof muɗum ɗi sali memude par ce que ɗi andi ko woni nder ton kon wa ashfaqna minha ɗi tori Allah yandi wata nanguitirme fimen wawali jaɓude koko halfinɗamen ɗo wa hamalaha al insan banadama hinni kanko rondoto joni noon ko ɗum woni ha hadi ndi awduɗen e Allah ndin ko ɗum wasi o landiti en la tahunu llaha watan janfo Allah wa tahunu war rasula e nela ɗon wa tahunu amanatikum janfo ɗon kadi ko Allahu on halfini on kon ahadi ndi awdu ɗon e makko ndin kanko Allah haray iɗen kalannore yewtere meɗen woodi yewtere nde sayidna Abdullahi ibnu Umar woni ko yewti o wi'i wo man kana mustannan falyastanna biman qad mata wo kala on ñentinowo yo ñentin ɓe adinoɓe fatade ɗum ko hombe fuɗɗorde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama e hikkiɓe maɓɓe ɗum ko sahaba ɓen e hikkiɓe ɗon ɓen ko homɓe woni ɓen attaɓe in wattaɓe ittaɓe in ha hewti ɗo hande woodi buygollen ɓe islam joni misal wano al imam al Bukhari si feƴƴi alqur'an on ko deftere makko nden sahihul Bukhari si feƴƴi nden ɗon ko muslim ɗum ɗon hina hay arabuɓe ko immiɓe ɗaɓɓi gandal yiili ha windi deftere mooɓi hadisaji nelaɗo oyi neniraɓe kadi no wawa gollude wano imam ash-Shafi'i mo woɓɓe inna ko Shafi'i yankoɓe Muhammad ibnu Idris ko no woni inde makko nde ash-Shafi'i nene makko ƴettaynomo o naɓamo ko wattamo kaftani o wattamo coñci ceernoɓe o naɓamo ko karmo koyoɓe janggu o yahitana paykunkun wano imam Ahmad nene makko si fokkitino juulugol o naɓoraymo ka juulugol subaka o naata paykunkun ha kun naata si salminama o yalto ha bo paykunkun ɓawti baɓe makko hari feƴƴinino o ƴetta paykunkun o hotida makkun ka suudu ɓe wondi ɗon ha paykunkun hunji alqur'ana kakun heɓi duuɓi sappo e joyi o inni yaltu ɗaɓɓa hadis wo inna fihi la sharaf wo ko ɗon teddungal ngal woni ko on woni imam Ahmad oyi ko honɗumɓe gollanɗa dina kan wano imam Ahmad bun Hanbal on ɗon imo jogino taalibajo emo inne on inete Abu Yusuf on taalibajo makko inneteɗo Abu Yusuf on o arayno karamo ko en jangugol karamo ko makko ɗon ko imam Ahmad bun Hanbal joni baɓe makko watti piide Abu Yusuf fi ko woni arde janga kon o iniɗa yaade janga hiɗa andi ko en tampuɓe hay fusalaka suudu ko antu ala wallitade ka ngesa fi on nu yaata jangugol ɓay kun tulta ɗen balɗe ɗon ñande tawi golle ɗuɗa o ara karamo ko makko en ni miɗo yiya ɗo kene mi yiyatam kon waɗi ka soɓe naaki jangugol ɓay kun ɓay ko yewtugol gonga o ini min tigi on min ala moyen min baben an holori ko mi walloytaɓe ka ngesa joni so tawi woni mi yahali toon piiji boyi bonirayɓe min ala fusko min ñaama kanko noon ko gando ko marɗo kadi o inni noddoy baben ma woɓɓe goo ko noon fillori on tuma o waɗi affaire kanko e baben paykunkun o inni accu kun paykunkun janga jaɓu ndiɗo jawdi naɓora tuma ndi lanni wo a nullita e paykunkun awa tigi on murandu woɗɗike toon kono accu paykunkun janga o andi kanko piyayno kun fitta kun ar kun janga sabu golle ɗen ka joni ɓay o andi mbuɗi no heɓade ko kanko piyata paykunkun yo kun ar kun janga fiwata ɗum no gaccu heɓade ndaare de ko karmo ko joni woni wadde ɗum joni noon enen no woodi e men ɓe tawa tan mum permetta argol janga joni ko honnu waɗanɗa dina kan ko honnu waɗanɗa hoorema ndaare de oɗo karmo kojo ko o jannowo himo wadde aide social fi yo oye accu paykum makko kun ara janga enen kadi ko honnu waɗanɗen dina kan
ko ɗum watti Abdoullah ibn Umar wo man kan mustannian falyastan biman qad mat kala on ñentino yo ñentin ɓe adinoɓe feƴƴude ɗo fatinoɓe wo ulaika ashabu Muhammad ko ɓe woni sahabaɓe nelaɗo ɓe kanu hayra hadihi l umma wo ko ɓe ɓurno moƴƴude nde mofte ɗo o abraha quluban ko ɓen ɓurno ɗiggude kadi ko ɓen ɓurno kadi moƴƴude ɓernde wa maqaha ilman ko ɓen ɓurno luggude gandal kadi seede mum ɓay woni o aya o ngol sural cippike ida jaa nasrullahi wal fatu ha ko ngol haaɗi ɗon ɓe landi sahabaɓe ɓen wo ko honnumin nanuɗon yo nde yewtere ɗo ɓeni ko moƴƴere ko Allah fodi en uddital makka ɓe landi sahabajo gono ɗon Abdoullah ibnu Abbas ɓenni an ko honnum faamuɗa e o hadis ɗo womin mi famal sinawne makko lajjal nelaɗo ngal woni hewti womin kadi ko ɗulle mi faami oyi on aya cippi tun Aboubacar wulli ɓay o janggama kanko o wulluno e tawde jama o oyi ko honno wullinimo ko par ce que imo andi ida jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba ko nelaɗo nulno ko yo yetti dina kan dina ka yettike ha jama on no arande hoore mum ko piroytenoɓe fiyoɓe naatu islam joni ko kamɓe woni arde ɓeyna nelaɗo hayen menen ɗo komin capanɗe jowo meɗen iwri hoɗo woto menen ɗo komin temedere meɗen iwri hoɗo woto min naatika islam hollumen sariyaji islam ma immin ko yaha janna men ka koɗoli amen ina e ɗum o sahabajo inneteɗo Muaz ibnu Jabal woni ko heddi o yahi toon jannoygol hella biladu Sham ga e yamirore nelaɗo sallllahu alih w sallam kono daare fi Allah gollal ngol Allah nelaɗo ɓe maaki wonko ayo Muaz hiɗa yahude kono mi hoolaki a tawtayla no gasa noon rewa e ɗaɓuru an e juulirde an hiwroɗalan o fesi nelaɗo ɓe fesi o muññi o yehi biladu Sham ko toon o nani nelaɗo feƴƴini ayi après o aroyi wonirno nelaɗo yamirimo noon o ari o juuri nelaɗo ka kaɓe surra ɗon kono o yiltiti kaɓe accimo toon nawnare ari toon sifa nde ne inneten choléra ko on tuma o lutti e ɗum ɗon o maayi kala yanuɗo luttuɗo e choléra hino konta koye yanuɗo shahid on ɗon koye ɗum ɗon woni ko o lutti wa aqalluha takallufan Abdoullah ibne Umar filli kadi wo hiɓe tawa e ɓurɓe famɗude bakkatuji wo qawmun ikhtarahum llahu li sohbati nabiyihi sallllahu alayhi wa sallam ko yimɓe ɓe Allah suɓi fi ko wondida e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wa naqli dinihi e eggingol dina makko kanko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɗum ko dina Allah kan ha hewta en ka fewdiɗo hande wo fatashabbahu bi akhlaqihim nandintine e jikkuli maɓɓe ɗin ko ɓe jogi jikkuji moƴƴi wa tara'iqihim e laawi maɓɓe no ɓe rewiri Allah ha no fewdiɗo hande ayi wo fahum ashabu muhammadin sallllahu alayhi wa sallam haray ko ɓe wondiɓe nelaɗo ɓen sallllahu alayhi wa sallam haray yamirore an sakkitore nden e immorde e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama e immorde jannguɓe ɓen fof mi tawaka noon e maɓɓe haray ko yewtere miɗo naniri jannguɓe wo adduniya o adna mo wonɗen ɗo wo daru nafadin o galle lannayɗe haray tigi tigi on ta goto jogi to o adna ɗo ko luttata mo kala gollowo koyo golla ñalande dalngal duuɓi temedere ɓaawo hikka haray goto e men ala ɗo ko tawno hiɗen waɗuno ko tawata islam no yoni ko wola fi meɗen wano ibnul qayyim al jawzi wo winduɓe wano deftere no inni zadul ma'ad fi hadi khairil ibad wano honenete cheikh an-nawawi winduɗo arba'una an-nawawiya ma ɗo riyadu salihin ma wawɓe wano noon al-imamu dhahabi al-imamu suyuti al-imamu tabari ko sifa ɓen ɗon nanata hatuma adna on lannoyta defte maɓɓe ɗen ko luttuɗum woɓɓe heeɓi duuɓi temeɗɗe jeetati mbiɓe faati kono hani defte maɓɓe no soodede 100 euros 50 euros ɓe neɓaali ko maayi wano ɗum ko neɓaali wano sayid qutub égypte en ɗo defte maɓɓe ɗen yeeya ha 100 euros gara ko deftere wotere calcule noon ko jelu yaltata ka ɗum moƴƴinte ko de million defte yaltata nder ton hino accude nafoore islam on kippuɗe ɗum ɓen no heɓude jawdi e mu'um oyi donc haray tigi tigi on e yammodiri no moƴƴiri
jogodiren wonen nene gooto haray o adna mo wonɗen e mum ɗo no oya yewtiri noon wo adna on ko ɗaynowo wo kala no wonɗo adna ɗo ko yo jogitor adna o wattay ko ɗaynowo haray si adna ɗayni o tigi haray o perdi si o tigi perdiri halay ala ko o tawoya Allah ñalande dargal haray yo Allah dandu en battane bonɗo yo Allah dandu en battane bonɗo yo Allah okkore en ko nafata en adna e lahara yo Allah okkore en ko nafata en adna e lahara haray kala o darnuɗo e o adna ɗo yo andu koko yirboyto ñande goo suudu ndu yangantoɗa duuɓi 5 duuɓi 10 ñande goo a taway ko suudu yirbindu wonɗa e darnude jawdi ndi moɓata ɗo no moɓirɗa wo sindi ɗuuɗi andu ɗo koko rone wonɗa moɓude eyi wo amwaluna li zawil mirasi najma'uha jawle ɗe wonɗe moɓude ɗen ko fironoɓe wonɗe moɓude wa duruna galle men ɗen li harabi dahri nabniha o ko fi yirbande adna wonɗen accude ɗin galleji men ɗi wonɗen darnude o aynal muluk honto lamɓe feƴƴinoɓe ɓawo ɗo wa abna'ul muluk honto ɓiɓɓe maɓɓe ɓen aynal jababira honto dundarankoɓe wano fir'auna wa hamana e qaruna en wa abna'ul jababira eyi donc haray tigi tigi on assalamu aleykum wa rahmatullahi si jonde nden juuti on yaafoto haray kono moƴƴi o tigi miijori so tawi heɓike toon paljol on yaafoto haray hina ɗum woni fandunde nden assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. min mi ala yiltade e ko ɓe yewti kon ɗo ɗen ɓe yewti en issaji ɗi ko minnata en tun kenɗo duwa ɗen faamude ko ɓe yewti en ɗo ko yen andu déjà taw ko joɗɗini ko wonɗen doggude yalten e aduna Allah on fuu ko sifa ɗum ɗo nanuɗen ha yaltuɗen fii ɗum hooli ɗen kadi ha waɗɗen koynten kon gurdam men ɗan e risque ha wawuɗen wadde ɗum ko mi faalayinde ko fii o aduna ɗon fii jawdi ndi yaltuɗen ndin ɗaɓɓude ɗen andi en ari e yii fiiji buy e ko yaltuɗen kon tawɗen taw hinano woniri kono koko nanɗen kon ha hooliɗen yaltini haray nun joni ɓeɗo ɓe yewti en ɗo issa c'est-à-dire issaji fiyinɗe ɓe tawata ko Allah subhanahu wa ta'ala noddiri ɓe noon o inni ɓe rijalu worɓe andi en inna goɗɗo hino gorɗi Allah subhanahu wa ta'ala kadi jaka o inna goɗɗo hino gorɗi ko henno no ɓe yewti en hande ko fi gorɗuɓe ɓen honto ko Allah subhanahu wa ta'ala andi enen si goɗɗo gorɗi ko états-unis makko guindarete si goɗɗo gorɗi ko jawdi guindarete kala ka goɗɗo waɗɗum ɗo hara en innamo maɗɗi gonga Allahu akbar subhanallah no ala maɗɗiɗo gonga hewti ɓe yewti en fi mum ɗoɗe ko ɓeɗo non woni maɗɗiɓe gonga ɓe tawata Allah subhanahu wa ta'ala fembimo ko deftere maɓɓe o inni ɓe rijal wo hino ɗo non worɓe ɓe kala faalaɗo wonde gorko hara ko gorgu ngu Allah subhanahu wa ta'ala ɗaɓɓi ngu koko nani kon ɗo ɗen ko ɓeɗo comparoto ɓe yewti en ɓeɗo ko tampi kon fuu fuɗɗori taw nelaɗo alayhi salatu wassalam sayyidul awwalina wal akhirin ko nelaɗo woni kohojo aranɓe sakkitiɓe ɓe yeetike en ɗo ɗen o jooɗike o juuli joɗɗinarimo o juuli si wona hennu si wona heege est ce que ko ɓay Allah subhanahu wa ta'ala no añi o ko ɗum waɗi o weelana oyi ɓe yewti e wonde mo nelaɗo alayhi salatu wassalam wonayno koye ɓe yiyayno darorɗe lebbi tati hara goɗɗum sagginaka ka koyinte kon ka suudu maɓɓe lewru daro ndu maya ɓiraɓurdum daro maya hara goɗɗum sagginaka ko ɗo no won sayyidul awwalina wal akhirin ɓe yewti en oɗo yeehi jihadiji kankadi o fiɗama o barminama e yo enen ko honto heɓete moko bayagal teddungal ha tawata hande kadi joni ɓaytun en jikkinori jikku l'islam en nangi l'islam o hande kadi enen ko yen teddutun en piyetake en yennetake en weeletake e yo enen en teddi ɓuri nelaɗo ko fa subhanallahi wata wonirde noon ko ɗum waɗi en teddata en ƴettata l'islam o jogitoɗen ha ronken hawrugol ko inte kon difficulté ji haray noon hawrugol e ngol difficulté ji ɗi haray koye en muññoɗi tabiten kadi e l'islam o oyi ɓe yewti en ɗo qissaji buy ko tawata seydna Umar e waɗi ka l'islam ko ɓe ɓurodirayno addugol jawle fi sabilillah
eyi ko Seydina Ousmane en folotirayno fi sodugol ko inte kon piiji hara ko l'islam woni ko ɓe soodan hano ɓe gaynirni yewtere nden ɓe défini si ko hen ɗum woni sahabaɓen wo sahabaɓen ko ɓeɗo yimɓe ɓe tawata Allah subhanahu wa ta'ala suɓi keɓe e nder dow mofte ɗen fof o waɗi ɗe wondiɓe ko inte ko nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓaawo ɗum ɗon kadi o waɗi ɓe ɓuruɓe nanugol yewtere famande jaɓa o waɗi ɓe kadi wonuɓe saabu diina kan eggi toon ari haa ɗo wallahi sahabaɓen kamɓe ɓe sacrifie gurda maɓɓe ɗan few ɓe jonnu gurda maɓɓe ɗan few si l'islam hewti ɗo Seydina Aboubacry ɓe yeetiken o piyama ñande goo haa ka o piya kon ɗum ɗon perdinimo ko inte kon contrôle few o yani o naɓaka suudu ka maɓɓe tawi o anda o naɓama ka suudu kono inni o ñamata fanni o yaali giɗo makko on ɗum ko nelaɗo alayhi salatu wassalam joni est ce que enen e waɗani ɗum ɗo l'islam haray enen noon hande jihadiji ko wonɗen koye yewde ɗo hande koko wonɗen noddede e wakkilo ɗo fof hina ƴettugol gurdam ɓurta waɗa déjà hay a risque ko ƴettugol deftere yaha jooɗo ka sifa ɗiɗo ampoule ji woni zino servede sifa ɗiɗo piiji enen kadi ko jihade fi sabilillah ndinni wallahi ndi feƴƴa ɗo goto wata worde gonɗi ɗo ɓay ƴettata ka fa jokke yimɓe ɓe ko jihad ndi fof ni joni noon enen sen gaynali ndiɗo jihadi enen noon en daroy ko ñande gargal e tuɗɗinoɓe ƴetti dande mum nden tuɗi enen ko ley ampoule inano yen jooɗo est ce que enen ɓeɗe ɗaɓɓude aljanna goto est ce que ɗe mari ko yewto inde famɓe ñande dargal haray wallahi haray ko min komi indata tun koɓe yewti en kon etoɗen nanditirɗen e suwaɓe ɗo sen nanditinatake e suwaɓe ɗo haray ko e hodo wonɗen haray noon joni mi hattuɗo inchallah joni ten sayko e men ɓe waɗana e yewtere inchallah wano 10 minutes ha so tawi ko 15 minutes haray ɗen haton jino e yewtereji maɓɓe ɗi moƴƴano so ɓe jaɓano tooda kamɓe tu wonno waddetale ɓon haray yoɓe ɓatto gaɗen haray e hoore teddongal kadi inchallah شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار أجارني الله وإياكم يا سامعا من النار أيها الإخوة الكرام أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وأسأل الله رب العرش العظيم أن يجمعني وإياكم في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر وهو ولي ذلك وقادر عليه وهو على كل شيء قدير أيها الإخوة الكرام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحرم هذا الوجوه من النار وأن يغفر لنا جميع ذنوبنا أولها وآخرها برحمته إنه هو قادر ذلك وهو على كل شيء قدير هذا مصيب جلبه والله min ko joɗagol takko ustaji ɓen ɗo wonde e maɓɓe ko ɗum woni ko tigui faala haray on tigui jangga anda hay hunde wallah na yo yi on tigui waɗɗo kaftani on daɓɓum sikka on tigui no andi goɗɗum wallah on tigui anda hay hunde wallah haray noon kadi ko yon accana hakke haray الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من تشابه بقوم فهو منهم وقال في حديث آخر من تشابه بقوم بؤس معهم وقال صلى الله عليه وسلم لا